Ni wirigirwa ko muraithiria umwege wa Meru Tv wina kagitaga kiga ukambitikirio kairi kithrange kugwata ugeni kirinteto cha Meru Tv tha ithatu na rwa kuri tariki 12 mweri jwa 12 mwaka jwa 2022 ritwa ukambita Gloria Mwirigi na jaja ijamwe jijera twithirite tugikuthuranira. Mutongeria wa UGORO Dr. William Ruto gutongeria mambura ja Jamhuri ya 59 na arwa mucine munene jwa Nairobi. Governor wa Meru gutongeria mambura ja Jamhuri South Meti na arwa. Governor wa Meru kugerera akariba mitungu mitu na intobingi via Korea. Na tukiambiria mutongeria wa UGORO Dr. William Ruto na tongeria bangi na Akenya gukungwira mambura ja Jamhuri ya 59 kuma UGORO ya Kenya iregwatira uciathi moroto jo mambura ja na arwa jugukari gukungwira otiabwa technology na innovation thirikari kiuga igitete uju kumania na umenyo bwa umbani bore rwangine rwa technology aja UGORO ya Kenya. Akiari mutongeria wa UGORO Dr. William Ruto kienine ekia Nyayo Nairobi muthenya Jonarwa augite thirikari yawe rungurwa mieri 6 ejite bagatigira ba kuthamia gichunchi kia 85 kia motungata jonthe ja thirikari kiri mitandao ya kinandi. Mwandiki wetu wa Ntito na gututariria nkoroki. It is instructive to note that the people of Kenya talk to us about predatory lending. And I engaged, when I came into office, 3 fintech institutions on the way forward in making mobile loans more affordable. As a result, there was a drastic reduction in the interest charged on the police service, signaling a new era of affordable credit for borrowers. I also engaged lenders on the need to liberate more than 4 million borrowers from the prejudice arising from being blacklisted under the Credit Reference Bureau framework, which arbitrarily paralyzes their business prospects. We have secured an agreement with the lenders to abandon this punitive approach and shift to a credit scoring system which incorporates incentives for both lender and borrower. Let me also say that under our program on managing climate change, we will ensure that we build our 15 billion tree cover to be planted around the country. We will build it from the bottom up. The Ministry of Interior has the instructions to start with the Nyumba Kumi leaders, 45,000 of them coming to the 9,000 assistant chiefs and 4,000 chiefs to ensure that we build from the bottom going up our tree planting exercise to ensure that we reach the 15 billion trees planted across the country. And I want to thank the Governor of Nairobi. We are going to be working with the county government of Nairobi in the greening of our city. And we have agreed with the Governor that beginning January, we are going to hire 11,000 young people to create the army that will green our city, those that were working under the old program of Kazi Mtaani. Na tutitana mbere Governor wa Meru Kawira Mwangaza na tongererie mambura ja Jamhuri kienine kia Shaba kishikombunge kia South Imenti muthenya Jonarwa akiaria mambrene eja Governor augete thirikari ya Meru iri esinki onde na wembonini wawe orite mutongeria wa UGORO Dr. William Ruto atigetikirie utongeria bwae kuru Kenya bunyogorwa akionaga. Mwandiki wetu wa Ntito Frank Munene na gututariria nkoroki.
Ujone ukiatho kenja muri kiethirito gigituthana na mbere ja kaunti ya Meru kieni ya Shabankobo gishigo bunge ya South Imenti arungamiri bathirikari na bakuma kaunti je bagwatanirite na utongeria bathirikari kaunti ya Meru kiatho kiragio utongeretwe ni gavana kaunti ya Meru na county commissioner Meru aria kijukia kanyana ethirito akiuria Meru kuthira bari no kiriria na kwebuka mitugo erete agirite kagitene gaka kathigunko na magero jetite na mbere. Mewadia muda wa sherehe na shamra za Krismasi. Tafadhali pombe haramu, bangi na madawa ya kulevya, hayo mambo hatutaki kusikia. Nawe munini wa gavana Mutumanto ithinki akijukia kanya nethiritwo akiregana na miarire ethiritwo igita na mbere ya kuga mubango na kuringeria gavana kaunti Meru Kawira Mwangaza akiuga wana kumugwata mbaru na ngutwiri ku MCS ni bagochwa munini wa gavana. Na wale ambao wanasema wanaenda kutafuta deputy governor, unatafuta deputy governor na deputy governor kuna mwenye ameshikilia kama kwenda deputy governor Meru kitege akojoge ndenje ni mama governor. Kwa nini wanatishia ya kwamba wanatafuta deputy governor na niko hapa? Katiba hairuhusu deputy governor wawili. Tuko na governor Meru na deputy governor hako. Wakienda waseme wanaenda kufanya nini, wasitafute deputy governor. Watu walisema governor ni mama, hawakusema governor ni mutuma. Na mwembe batiri ya matunda ya takura. Antumembe batiri ya matunda ya takura. Tulietera embe tule matunda 2032. Mama kigonga 10. Tumaki uria tongeria barabara ya iguru bethero bagitonyera kirendo ira kiriki ategateka MCA ba Meru na gavana kaunti ya Meru kutiera kuri na ngwataniro. Na tunaomba rais wetu, tunaomba kiongozi wetu ambaye wa Meru walimpigia kura nyingi, asikubali wa Meru na uongozi wa wamama unyanyaswe kama vile ilifanyika 1975. Kwa uwa baraba kuleta impeachment bakale hata waachane na hiyo impeachment, si ndio? Tunawaomba Gavana Faith Kawira Mwangaza no akijukia kanya nethiritwo akiuria MCS kwithira bakimukinyira akiuga ati baingirite mirango indi no bethiro bakigwatanira. We should not waste our time na mambo ambayo haina baraka. Njoni tusemezane, tufanye kazi kwa pamoja. Nangojea MCS wetu nikiwa mama kiongozi wakuje kwa ofisi wabishe murango waulize where is my 10 million ward project, ward community based project to equalize my ward. Hiyo tutaendeshana na tukitoka hapo niko chonjo, niko ridho kuangalia ya kwamba kila sehemu ale wombega ndekeka na bambena neno mula kama mkabapania Nkurukia kirekeria Faith Kawira Mwangaza augeta nyume yawe kwithura kithugana no kwithirwe bari na thina na murega baichu uria uri mukuru wawe nethirwa akimwira no goke kwa biumia bieri na gwika gikobia kireka ira nthiguru iguru ejangi ja maingi woni kari yake mara bakauga thina mukuru gweto murega nena biumia bieri tote kuma nenda kwenda na kaenja kabiga kakaire kare no thina mara bakagwa inkobi erengi mulega narwanda mwera karengi na gikobi aikende nyage ekira ekianda mwana kadra ndire koneka mara bakagwa ingite mulega ndamoro kamekana mande tigesto nande chocho ndiro bakinda ikera ruke mulega nani na baraka ukira muatie njango tuike na mwendere njanike na tabombela
kobia mara ngita mara kelelu mara wandifanji mara nkeni mara kosemaniyo mara beto ila isi na ndio ulinga wena nataka hadithi hapa ngombe kuma kieni gya Shabanko boke shigo bunge gya South Imenti nke reporter Meru TV Mbeta Frank Munene. Nyuma ya gavana wa Meru gutongeria mambura jamhuri intereshia South Imenti kieni gya Shaba, gavana nariongere intereshia mitongo na aria akwirikana kugerera akari intobia Korea akariba mitongo ni bonekanite bakitharanira mitu ya chapati. Mutegeri wa Meru TV ikirikanwa ikarika otari niria kujiritwo intereshia bore nyuma ya mama gutigira akari intobia gwikia ana sukuru na bakanjiria kutharanira na gutiga abiashara bagitara asara nyuma ya kutharanira intobi. Akari bamawa gishika mbuge kia Igembe South ni bariteta mawani jao igururea mambura jamhuri bakiaria bariuga gutege wokenera ikiringithanwa na kagita ka rais wa Bairia ja Kenya mututigi mzee Daniel Arap Moi. Mwandiki wetu wantetu murithi waba na gututariria nkuruki. Harina tuliba mawane bomirite na kwariria ntuku ya jamhuri ya Kenya ire gucherekea kwa ntuku iji ya narua bamwe bao bakiuga ne athirire muchemo na ntuku iji kiatho bibi bitethero bina murio uria byaturaga tene bari ntuku seruari na ire cia mbere sida sina mwanya muno jamhuri de ni onto itarara karaya jamhuri twaita twinde masibo ba tuingithia nduka tuekera twasulia bendera nyumba nikenda gukungwira jamhuri arirua kwina mwanya sana jamhuri ya riu kana sere ya riu yethare na mwanya sana ni onto dera ne machibo batusukuma wita nao na rirua muntu eta urokwenda wita nao wita nao na sana ikundi bya ekoro na baraba kuina ibo beta nao nonto nao beta nao batasa kanyamuko soka nako lakini ira ya mbere ukirea kwa attend ukirea kuona kana kianine ndukire sibo baroka gwaku na nsama ciawe bako uramporo na watsa kwa ringo baini nonto ni kwari na cheria ira ya wa mtu wenda no mwanka itakungwire sere ya jamhuri baritie barindene ya mawa town baugite tene ni kwetherwo kwina gukungwira gukunene igitenere nyayo indi nandi ni kwanyire na ntu bamwe batimenyaga kinya jamhuri ni kuga atia ninkowererwa ntuku eruare ya jamhuri lakini nto komya jamhuri mbi nento inde ngwene kwa kawaida baba komya jamhuri ibarabande kithirikare ibaboshorekana usianine lakini yoni jamhuri ndemenya ngwene yekwa nento nyonko na birabyo ndembenda lakini bobosherekea ibo bakomya jamhuri imbi mbere inde ibasonto ibeta na usianine koro munyame ate okundweria lakini ya thayo te manto ya yau anto bonde bengwene sio bakwendelea yoranto beta nyakuina na una toana bonde oteba babesianine thai
nanga babe mathirikari nene mamorisi wabo sensa nau lakini batu tongwene sieto batu twetu turangugine ndore agwita ngugi ugeta geni na utinda geni ni arogoro aniria nai obero tina jamuri begere biro tinda gwigwa riko kana mante ko ronte toimu Meru beto jamuri ciakarire kiatho kia jamuri ni gukungwiri ntuku ya narua oja withire uria kithagirwa kirio ntariki 12 ndene ya mweri wa 12 o mwaka akuru be ya batoeleza jamuri mbino ndo badote kato kama isipokuwa bara bakuthoma kidogo bakumenya historia ya manto ya Kenya batikore antu ya thai batikumenya twenda akuru nyethaia babu antu ba India bukabeta ndigenda batoeleza jamuri ya karakari ate na gitumi kia jamuri mbi tumeya jamuri ni ate ya karakari na kenda tumekira generation yetu ekuno tutute antu betu batio meonera maana nyaba baingi abori aru ale ntuko ya batemenya murithi wa bank reportera Meru TV ku majamiri wone ya igembe mawa Tututana mbere atongeria bakidini kuma ntere cia gishiko mbunge kia Buri ibakuromba akari bombe kuthwa bakinyenyorera baria batenagia korea kagita kaka thigunku na kuruki koria aciari batikarie bathiria nionto Januari bakethra bakigendia ana bao sukuru. Atongoria ba makanisa ibakoria kali gutethaniria kagita kaka mambura kiri baraba tenagia kugera kanywa ona nkinya barabe na mawathe kwena antu bethiritwe maybe ala bari bainyirikite batumba go celebrate ura ugo go celebrate omba kutha wina kantu gaku ukalia wenka let us share kantu kanini na mutorio woku mwana uwije atechu na tigia wintigwa just bopwega kwita wakarande boga share na kantu kara uko withiritwe wina kyo te antu bonde bena intubia go celebrate kuba mabare less fortunate maba tena bya kongana batena byo buruito kwerwe gitare ndengiromba iromba yako ni ate a Kristo toshie biratwe nabyo maybe okara wenka na family kuna na ba kuna mukroku kuna na mwekroku na bodhirera extend wendo festive season ya Christmas it's all about show love no ntoboye kuonya bangi wendo so make sure mutorio kuno kumenya wena gintu gya kurea no mwikire muchere no mwikire mutu antu baba inge muno igitenerera thigungu batina gya kurea batina gya kunywa na bari inge batara kwithiro beno otethio kumakire bautwe batu twina byo reka tukatethia bara batina byo reka tukatethia bajojo beto baba koro bara batikomba gwishwera na kinya bara bakomba gwishwera na kinya batina byo na boto batethia no jonto igitare tore ni igitare ampara itukugo guntu gukwinge muno ukirikana kwina ampara na teka tutethani batu tugetera muno thirikari bakiaria ibakoria chere kumenyera hana bao kagita kakabari rutharura ya kaingo barigeria ndache mapema kiri hana bari karibu ge celebrate thigonkweje bukorerwa still January iskuru ukale kila kitu wendia kangombe kendo celebrate thigonko alafu keja January waka kantu kale kange ukagwata wendia atiari bonde by responsible be responsible magita mwetu getwe atiari beraramika mono paka ugana ba kuinga skuru egitarira aja to kuretero wananja and so forth ndinge na kuromba mwana to mwarimu mwana no kuta mutiari so ndingeromba ana bada barenja ne chieto egitarira thigonko let all parents to be responsible ngiromba mutiari wa mwana rutha kethira nwije imuritwa wa mwana rutha ukamuthingatira ukamenya ikwa wari imbia kuthithia na ate akwendelea ukatigira netire nonto omba kuthugani ikwo jo wari ure wari kanirie na ketho atetire nao na kethiro amathugani ja wijetire jara divided jirene na arega gukinya na nde ugworiwa ikire ujo wari ikire ujo wari kana kire mto wari na ketho ate tino wari akija Januari ale mochoka nyeskuru imauja mapema na ni vibaya kiripotera Meru TV kuma gishigo mbunge kia Buri nyo kambitaga ki Mutegi
Ibuke sana muraithiria umwege wa Meru TV ukambitikiria kwamba kuthurwa nkimeria matandareka imwe gakorombo tikethro kiumagaruka ni untunyuma ndareka itikuraja ngethana ngichokera na ntito ingi nyingi nkuruki. Kuregana na kugurwa Kenya watumire itura ryawe ryagia utongeria bakuinyiria antu ukombo na we gutewa mwitune ni tibo wa itura riu na gucoka kairi kwa mwari uzu ni kugukagarura mantu. Riri ni tinda na rugono rwa mino ruria rukwambiria kuonanwa ntariki 16 cia Disemba aria Alliance Française Nairobi kwambiria thaa 11 mwanka 3 cia UGORO gutonya ni 2,500 ake 1,000 kiri aritwa na 2,500 kiri VIP. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got an emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's all keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega mairi thatu kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ire chongairi kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Na ndetori na kiguni kiregwe muchari uturi ochurage na mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine to Kenya niti ya Kenya kireo Kenya nilubwa mutarajo mwero jua CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na otiabwa egoro ngogene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antoa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituto watu na mbacha kubaka matana kubania UGORO. Intake kana ujukani ya bwa January 2023 kire kilasi kia pipi 1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkurukiturungie chukuru kanoturungie thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got an emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's all keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Darling Fluffy Kinky inspired me. I'm
I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling, fluffy, kinky. Twists that get better every day, just like you. I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Let's go! Darling, fluffy, kinky inspired me. That looks amazing. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. Perfect. Yeah, that's perfect. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling, fluffy, kinky. Twists that get better every day, just like you. Ndio tunabeba swag hadi ndani ya pitch. Si ndio the fastest, the biggest, the strongest. They wonder why. Time waliland kucheza ball na nati, sisi tulikuwa mguu chuma. Ball ni sisi na sisi ni ball. It has always been a part of us. We are passionate, so loud, they had to tell us to keep it down. Na sasa, it's that time again. The time for us to step up. Tuwakumbushe why Waafrika wana shine kwa ligi za majuu. So if you love football, love Africa. Cheer Africa. Africa ni sisi. Oh my, mwago. Ati sina hiki sina kile, siridiki kasi ishirunda kile. Mwago ni kinobia rwemboni kwenye niyankona kwa mariria kumana menoka ya ontuko. Tunapenda mushene, paka tunagombana na waiter. Tumechafua meza, paka mademu wanajileta. Marira hapa kushoto, nimejawa na watoto. Ukarenzi, tukunde rwembo rutina kidhimi. Hatuna pressure, tuko happy tunafurahia. Tukuchundeza Jumatatu mwanka juma kwa mbele za kenda chia muthenya mwanka 12 UGORO bango jore tetemesha. Cheki fala mekam na mezubana na cheki hadi Subaru ya Mambaru imekam na imeja. Form ya weekend ni watu inayo. Kumaanisha nini? Nasikia unaruka matuta. Hivi nami umesikia natembea na mafuta. Umesikia? Msichana tu wa kuongera dosi kwa mbele za inye chia rokeri mwanka 3 chia muthenya. Awe boda boda boda, awe boda boda, everywhere you. Bango jori tetemesha extra. Ugwatane na Ivy Mwendwa na DJ Smack. DJ Smack aga ukunde mudhuka na jua rwimbo. Indene Meru TV uga korokerwa tuinie kauna. Pinga ukoro. Sisi ndio machampe, champe, 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 champe. Sisi ndio machampe. Gagwata ugeni okarimu rithiria umwega wa Meru TV nikena komba kuthurwangita na mbere na gukwa ntito uturachumbite kuthurwagi tukinyira na tutete na mbere chiasa cia county ya Meru ni gwatire mwanki na kwithugura bonene
mathikone jangina wa MC wa ward ya Ntwamboi bakiaria kurobanjuri ba Igembe North bara bagukari mathikone batongeretwo ni mukaririgiti wao Patrick Ntwasita bogite ni bakugwata mbaru mubango kana mutaratara jwa kuomba kwithirwa jukieberia governor wa Meru County Kawira Mwangaza gitine amona atwangiria ba county ya Meru bara bagukari mathikone ja ni speaker wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi na munini wawe mwandiki wetu wa Nteto Mukiri Faith na gututariria nkoroki kire kiatho kia kwengere mututigi Margaret Kabea ina wa MCA wa Ntwamboi one Patrick Mburugo ruterero miwine Igembe North ende siasa nisionekere kuwata mwanki arwari runderure gavana wa county ya Meru Kawira Mwangaza na iretima MCA ba Meru Ndoni na kubeta mberwa riu kayoka mtu wonde ne kumeneria ndwari cia Kawira murungu ateregera mai antabarako yako ina yara antabarako kana natia kuri oita antumberwa ano bantumberwa ende moshimu wenu abwambero kweli imbero bwatarire antu babonde bokara omberwa shetani ashindwa ankwenda kwera mbero era nene yeta wakawera atire nterie mwekoro iwore namba 1 kuwa mebeka lentore cs akabwibirwa betting kwenda more abwibirwa kawera akorwa tombro monge kedare biria more ari atetekeria ebyo aina kawera ukumanye na morea utadura morea tue atoka atora morea ni mutito tomo kama terara ibo mutito ibatu mutiezi kwa ibo mutito akawera laitheria ona kabako elas dimboni wa assembly ya Meru County no kambiro karaka nini lakini kiego yantobo chuondi kirawe kabako to embirwa kawira no embirwa nanga botegwa Frederick no embirwa bwe ngabana gate komba ngwe kari incompetent na incapacitated kare mingwe na muritungu wake akwethira mingwe probu thakete ko to murombera kana murakia bwatanira ko mwenga ukaretongi na batu tore MCS ba Meru ibatu tutaskito engwe yobo ngaira aritingwe barabara migurita ngwe barabo turire nuni ongwe to kwanda weta kurita na batu tore atu indano tore to embero na mbero cheta nakia so gavana Kawira nero mbero hii che county assembly re ruare che koroyo che kwa oke che kwa January che kwa morio thato che kwa morio ena mwangantuko irakana kambori nyabwe antoba Ntwamboi ogo president yo Kenya okeja maua weterete orobwete kuthora mbere agukaribisha maua akona ateo achoka okithia mwerio mwa kuthingata embu aikuriraira wamuthikira kandi atabo kwenda ruto nyabu itangojia wana oregete ngwataniro batu atobeto gintu kembere tweterie ingwataniro na Kawira na turamwenda mono na areja turamwira tutena thina na agwe itoija tena capacity ya gutwika ngavana ende togwa na tuno ntuibu bwa muthurire tutute mwinga ende na araremere kabo athurite Mburugo kendeta gukaraba mbunge arutere tegete buta muthurite bwana expectations buta endete butithiria barabara bwendete butithiria barabara na muchara jwawe kire speaker wa mbunge ya kaunti ya Meru Ayubu Bundi akiaria na watetero ari rombaru na kuinyelia rira awetewe atitongoretie cartels barabara ya baingene achia iba mami na iba baba bangene arochia na twendana betwacha ende makosa mutongeria kugana baikatero unte katero tongere tieni Bwana Yesu asifiwe ni heshimiwa ne okende nyabo chere mwana oku reverend yoria muchoro ko muno wigwa mwana ore ku chere no mwendete aritwa katero agetwa mbirwa magiji toje utenda ya mtu ethweri fake mwana waku okugo wina wendo wa mwana ore oku nyabo bange no wana bae no wana baku nwe chairman wa Njori ruterero Igembe North nwe Patrick Ntwasita na wetewe Bakari Tanjori ni bakuwata ma MCS mbaru na ntungavana atiomba kwethera keritangwe ewengwa woni kwa niaba ya akuru ba Njori ntokusia naye mukuru wa Njori ai mumembo kwa mwe nengo support tune Njori Igembe North ntongoretie ito support musimamo yo MCA 100% na sababu yo support mo are
MCA eana kuyana ikintu kimwe twaringire batwe twende turi antu ba Kenya twaringa kura ithandatu twaringa ya MCA uria nontu bwa ngwira itama sinane na babwe bara batena ombo bwinge muntu mwake ya kwathande nibwo nto katibe Kenya yerwe irio ya kwathande ora Madam Kawira akwenda kwethia tukaria nibwo nto katiba yathithirwe no mwanka watanie na nto batandatu nikenda Meru yetambere yonto counting. Nkiripotera Meru TV ndemeuine irere antu amboi wande Gembe North mbeta mukiri onkonja. Na tutitana mbere DCC wa Bore Josephine Jenga na tongereri mambura ja jamhuri interechi ya Kirwa na arigishiko mbunge kia Bore muthenya Joanarwa na araritite mukana kiria ciari batigutatirie mugongo anabao ruthene ruru. Mwandiki wetu Antetoga Kiwa Motegi na gututariria nkoroki. Akiaria kiathonikia gukungwira ntuo ya jamhuri kiragi gukari gitumena wa ndini ya Kirwa na DCC wa Boris Josephine Njenga na oritia cheri kumenyera hana kagita gaka kathigonko. Akiaria nogete kuri na riboti nene yari kugia hana kagita gakigerio muno kigerio kia kithieta na mbere mwanko uyu. Na shida ya wanafunzi wetu wenye wanakalia mitihani wakiwa wajawazito na wengine wanaumwa katikati ya mtihani, anaenda kufanya mtihani akiwa maternity. Na the cases are very many, na saa hii walimu wanakuambia hata saa hii kabla mtihani uishe kuna yule uchungu inakuja ikienda. Kitu ningependa kuomba wazazi wakati huu wa likizo, jitie hamu. Na hii kitu nilisema hapa kwa mkutano wa maji tena. Tilia mkazo msichana wako na watoto wako wa kiume. Tuweze kuchunga hawa watoto kwa sababu huyu mtoto hayuko mikononi mwa mwalimu. Tumeambiwa amefunga wiki ngapi? 8 weeks. Saa hii mtoto ako mikononi mwako. Na nikisema ninyamaze, mtihani ijayo tutakuwa na maternity tena. Miare yake na watoto mbari ni MCO wandi Kirwa na arema kina murogocho. Itu aciari katukakara tukimbure maaritani ni nteto iria tubwirite kurigiria nyatuingwa ito kumenya meri ere ana batena aritani iogwa wena bori muciari ukenda mwana umara are o muthaka kana are o mwari utikumenya ina awetite na inyate kureka aki githairo wena karwaria na mwanoku ukamwira Jonto mwana okinyetira kumenya amenya nteto yu na agya mwana na akagya mwana imwana obwirite kugia na karwaria na woka amuoneria imaisha jawe cha kuthuka at a very early stage ko uoni aciari ndiuga atiri mubira igetwe juri itwaragie na ana betu tegweta ira inya kwa kumenya ke na aria betite cha kubaria kuboneria mataro ja mega pamenya ni atababwirite okara pamenya ibera wa there is time for everything na ndegitare iria kuthoma na mantu ja jonde jakaimiswa ethira muciari akethira kigwatanaira na mwana kumuonia uria babwirite mikari iria abwirite kwithirwa ari nayo. Nkuruki DCC uyo na ruteta mukana kiribaro kegwaba kithungiria na ndacha mapema kuraha kugatwa ya kithirikari kathukirwa kiribande chande ya kanaga kare na ya kanaga kamtu karume. Kama wewe una mtoto na ametiwa mimba na jafikisha ile umri, peleka police station hiyo report. Tustaki hao wanaume. Tuko pamoja? Usinyamaze na hiyo maneno ati msichana wako anatiwa mimba na wewe unatazama mwanaume tu akijifurahisha na mtoto wako. Nataka tuchukue hatua kutoka sasa. Kama mtoto wako ametiwa mimba, chukua hatua uripoti. Na wakati huu wenye tuko likizo, hatutaki aingie mimba ndio report. Hakikisha unajua nyayo za mtoto wako. Sababu saa hii tuko na New Children Act na wote wawili watachukuliwa hatua. Kitambo ilikuwa msichana akiwekwa mimba, kijana anachukuliwa hatua. Saa hii
wote ni police station. Mwenye kutiwa mimba na mwenye kutia mimba, kama wote hawajafika 18 wanachukuliwa hatua. Nkiripotera Meru TV kuma Getimene kishigo mbunge kia Bore East ndio kambitaga ki Mutegi. Mohamed naritete mukana jumo ritokire akariba nteriji barabara na motugo jwa kuryongera biagai biamaro monoka gitene gaka aka mambra jadi gonko aritete miario yeji arimambrene jago kongwera jamhuri ya miaka 59 mwariki wetu wanteto dagara waiguna na gututariria nkuruki kiri mambura marama kuruthikite mde chukuru ya primary ya Miomponi maukongwera jamhuri marama gutongore 26 Watharaka South Mohamed Mwamu mukue tayari mujiandae chief wenu community policing yenu nyumba 10 yenu mukae macho kuhakikisha kwamba habari yoyote ambayo mkisikia mnapasha sawa sawa atongoria mwanya baria ma MCA mona machipo bakiomba kwethora bagitega kiatho giki MCA wa Ngondi gitonga githuka no mbere kwethorwa ngibumire na komba kwethorwa gitana mbitokeria karibara ba miankani komba kwethora bagikira ukaria amona kuthina mbere kwethora bagigathire kagitani gakathigonko. Katika eneo tofauti ambazo tulitembelea wakati wa siasa tuliahidi mambo tofauti na nikisema tuliahidi naongea mimi kama MCA na niaba yangu na MP kwa sababu ni mzee tunaongea naye hapa kwa karibu sana. Hiyo mambo tutahakikisha tumetekeleza. Ndio maisha yetu iweze kupanda, maisha yetu iweze kuwa nzuri na tuweze kuendelea mbele kama eneo hili letu la Ngondi na Tharaka constituency kwa jumla. Kwa hivyo tutawashikilia, milandi itakuja, nimesema tuko kwa serikali katikati. Mahali chakula inagawia tuko hapo. Kwa hivyo tunatarajia maendeleo yetu iwe mema katika miaka hii tuko naye 5. kabla hatujamaliza. Ni hayo tu. Nwege tibu wa matakiri Emmanuel Kibunjia akiomba kwethorwa ngeuria jari bakara kwethorwa bagira thigonko bomba kwethorwa bagitigaria kanyama mukoni akomba kwethorwa bagicokia na bao cukuru baririkana Januari kwena BC Nyambura bugachirie muno boina gagita karaya sana mangagiro kiume na WhatsApp view ndaromba tule Nyambura bwega tutena mantu maingi na imbi yibwendete kunywa nchobi mona gitara Nyambura lakini tika twetegire illicit brew for commercial purposes lakini era bukuruba Nyambura ni kene Nyambura na Nyambura tantu guchirira tuinya 5 baro bantugwe mwe wakyaro ukire bukithirekeria chathirekeria ntugo ira tutiga inuti Nyambura bobuno turi na tuthikwenda turi na butiga tukinyange ruthani Nyambura china discipline na heshima rega na Nyambura tichi andoa na tiche mantu mangi maingi kwa windi brother Nyambura been a lot of discipline na wewe na Nyambura. Kiribotera Meru TV kuma gichigo mbunge kia Tharaka County ya Tharaka Nithi rieto indagara waiguna ACC wa Bodogochi East na tongererie mamraja jamhuri nteresi ya charia mwaniki wetu wantito Patrick Wastela na gututariria nkroki mutaratara jwa gukungwira thigungu ya jamhuri ira juithirite juitite na mbere guntukunthia yanthe gurune aria akariba Bodogochi ya muro bethirite bacemanitie nteresi ya charia ani ukwithira bagikungwira abari amwe Keria nyuma ya kuthoma ntumiri ya mutongeria wa mugongo ECC wa Nteriji Agnes Kingeune thirite akiuria akari bethire bakimenyera na nkuruki kumenyera na bao kagita gaka karutha ruru nene wote tunahakikisha hata hii Disemba hakuna kijana awe ni msichana au mvulana anarandaranda sokoni ama hata kwenye bar na hapo chini ya umri wa miaka 18. Tafadhali wewe mzazi ni jukumu lako hakikisha mtoto wako yuko nyumbani. Baa zetu pia zinafungwa saa 5 kamili, wazingatie masaa. Kagitene okau Kingeunete tena mbere na kumeneria aciari barabethagira bakireta ndoa mbere ya nabao. Kama uko na tetezi wewe baba na mama ndani ya nyumba, then msifanye mbele ya watoto. Na pia kuna wale wanakaribia watoto, mtoto huyu unampenda, mtoto huyu umpendi, bwana unapiga bibi, bibi unapiga bwana. Unajua kila mtu analindwa na serikali. So ukiletwa kwa ofisi umefanya kisa kama hicho, sisi kazi yetu ni law. Wanakuwa wajawazito
chini ya miaka 18 wanaleta mzigo kwa familia, labda hata hiyo familia ni chochole, hawana uwezo hata wa kulea huyo mjukuu wao. Na kama tutakuwa na kama sisi wazazi tutajizatiti, tutahakikisha kwamba hawa watoto hawatatushinda. Mtoto umemzaa wewe, asikupande kichwa, na akikupanda kichwa basi itabidi wewe na mtoto wako tutawadhibu, maana inaonekana hamjiwezi. Tuambie watoto wetu zidi ya hii sex ya mapema sana. Mungoje wakati ule tutafungisha nyinyi kwa kanisa, harusi takatifu, iwe ndoa nzuri. Sawa sawa. Kuma ntura ya charia gukuni gicigo mbunge gya Centriment ngekwinjiria ntoto orieto wane Patrick wa Stella. Tutitana mbere Catherine Mukuru mwekuru wa miaka ya gatigati kuma Gathigao mwanganthia wani Centriment na kurombo tethio obosbitari nyuma ya mugongo jwae kugita thina kiaria na andiki ibantato na kuria tongeri ba kanisa asiasa na anto ubyumbe wa wendi wega kutonyera na kumotethia ni wakona ibunguri bia kumotethia kugwata otungata. Catherine Mukiri, nimetoka pande ya Gathigao village. Mimi niko na shida ya spinal cord. Hii shida ilianzia mwaka wa 2009 wakati nilikuwa na mimba kufika 5 months ndio nilishindwa kutembea. Nimetafuta usaidizi kila mahali nimekosa. Nimeenda hospitali ya Kenyatta. Sikuweza kufanyia hiyo surgery sababu nilikuwa naitishwa pesa mingi. Sasa nimekuwa nikishughulika kwenda kwa madaktari wengi. Kuna wenye wananiambia niko na maji kwa spine, kuna wengine wananiambia niko na tumor kwa spine. Changamoto huwa napitia, mimi natumia diapers, natumia catheters ya pesa mingi. Shida zingine ni kufuriwa nguo, huwa nakosa hata mtu wa kunifuria nguo juu hata pesa yenyewe ya kutafuta mtu wa kufua nguo nakosa, na nikikosa huwa ni mimi mwenyewe na inama na karai hapo chini ya kitanda najifuria nguo. Nimepeana watoto wangu sababu sitawezana nao kwa saa juu, sina uwezo wa kuwasaidia. Malai na cost 36,000 ndio sasa nimekosa, ndio maana sijaenda kupelekea daktari mwenye aliniitisha. Nimejaribu kutafuta viongozi na sijapata usaidizi wowote. Ombi langu, naomba wanisaidie tu niende hospitali. Kwa wenye wananitazama, wenye wako na uwezo kama NGOs, watu wa kanisa, viongozi na hata serikali, naomba mnisaidie ndio nipate hii pesa ndio niende matibabu niweze kulea watoto wangu. Mwakiru murithiria umwega wa Meru TV tukinya muthia jo anteto cia Meru TV ithaa ithatu tucokire ngatho cia mwanya muno nontu wa kwithirwa ugwatirite ndene ya Meru TV ritwa ukambita Gloria Mwirigi mama bwega.